sobite ho lan sa tiang le na o khuna ki za ngai na o na ki za tiang le na la sa num ne len khoma khu nom tiang le na o na ki za lo wa le nom lo de mi pi la sa dong I o ki za ai le I o angai lo thil chu ma hin I o ki za le I hal kya le no me pathen thu yong I sei tiang le I o hi ai ma ni ki za tiang le no me ya to sound atupi dan hi sound system ho in to be ho in lane ho in lane to tiang le city ho khu sound I mean la nga sumasu lu na sound hoi ta asu to in to tiang le operator ho zong train engineer che hizi wa he idamule sound training zong ibol di wa hin kalunga ka ge la hin ai pele boat na sei khomentin bonin zong pamo sapontin sound training zong ibol di wa sound training ta operator pu pastor hi ke adinga hi pon pulam san adinga hi pon pu tonglu na adinga hi pon pastor ding zong train ki bol diu ta bible sim ding ho zong bible sim ho zong ko na za chom ki changin tin zong le phat khat le che Motbung Houbung ai pastor ko hi ding hi alo la hilanga Motbung Houbung mong hi zong le leadership pastor ding mong a leader ding mo nang ji ko te teng le ni khat teng le hi che Motbung a zong hi che Motbung khopi to ma qualified pastor khup thang teo chi ma chai poi tong lun to chi ma chai poi ti na pha dongum de lam sa toy ma chai poi tin pha dongum din cha ding a chu na ki go diwe tabanga chu mic operator jong se de lena se ai pon ya chu mission jong lam chon se ai pon chokidar jong tongkyang se ai pon diken jong amo se ai pon Motbung ko pi pathena tong da ji go so kai diu ya chu sound training jong ibol diwe sound training bol diu chu teng le sejelin ki tho feeding ngai lawal ama absent le boarding sound training zong one day sound operating training ibol diu imado se qualified hi diu pai ta kana sejin up to date hi diu hin tulai leise di global village akititan global village banoi hi continent lane ta country lane ta chuteng le hitabanga chu gamla pita ta hi wanga hi ikhot phanga hi village khosunga ki mu to banga hi ikhot phanga ki mu to thei so ke eta hisun global village atin banoi khoi ti nai masanga chu hithilowai tai banoi khoe kholong italo global palm ti tau na và nói khut phèn thì khut phang ta giống như hít chế pathen tu cái gì khut phang à về adim sen mà vậy pathen cái thằng bao này ya chú zani ông chú khulai leng à cái pa tu sei to gom à chú tiếng là đăng cái volume tiếng à family khát hongin ama hoi tu ni khoa hi kalsong di wai tan mun choma thao nom le zengin hit abang livestream nen bolu hi cái pam le zengin Motbung Houna ka kai tai ati theu chu hallelujah paten thangwai no men mun choma wang wang hon kai hi hon kai jivin paten thu ka ngai jive ati chu aji chu tu ding ka ka sei khadya ni khana se ma chu festival Christians to have festival Christians khup thangin tu ase zia nang ai pon hon pung agin zia nang ai pon Easter Sunday resurrection day Asia hung tam ta no mo ya je festival Christians tam ta imu ve ka ti ai wanga chu ni khodanga chu tu pi sei min thang ta hung jong le kai de hi ve jon Christmas lewang chun achat mo kharin sei jong la anana a o ki jalo kharin sei jong la Christmas ya chun na kai tho festival Christians ya je festival Christians tam pita nam wangwa hi pamam teng le pama hi Houbung ho in thangai tam ta mai pama ko na hi hey
ตัวลงฮีอเวอตั้มตั้มดึงกระตาเส้นเลยยาชูปั๊มเบสเสียงมีฮอนอีบิดงาโหน้องไก่โลหิตาม KWS น้องไก่โลตาม TCF น้องไก่โลตาม ATC เเขาอินะเขามาดูกับที่จะกายจีเวอาทิตย์ประเทศทางไว้นั่นแหละ That's a global village that's a global village ลบดันดานี่สบิเตหอประเทศเขาในอีเท่าลูกเนี่ยจานนี่แหละอินจานข้างหลังอ่ะโพสกันบอลินกลุ่มเกลannouncement Houbung announcement นะจุน WhatsApp group นะจุนคันเซจินโหนอลูเมนะ the church is warm กันตีเนี่ย warm the church is getting warm โหนฮีอลูเมก็ตีจ้ะโหนสุงาปาเตหอทนุตาลาคิโลกัทนุดันจ้ะปาเตหอ men society หอจุดเดียวตุจุงา campers อาจ้าตั้มพิยงจ้าจ้ะดิมเสด็จยังวะจ้ะอามอนันสุลุมเจดิวเฮประเทศทางไว้นั่นแหละอามอนันสุลุมดิวอาจีเอชาเตนนัตสัดดิวอาจีตาเตนนัตสัดดิวเฮอีกิตสัดตัวไอ้เล็กฮัดเนี่ยพาสเตอร์จิงจงจูเรเวนจงจูตสัดนัตสันเตนฮัดเจเฮยาจูจานี่ตบังอ่ะไลฟ์สตรีมอภัดจมดันดูแฟมิลี่กันนะเซจูกฮัดจมจูกะทานมจูมาจูอันเดียไลฟ์สตรีมบอลฮอมีเดียทีมอจงกฮัดจมดิวตาสันนอมินเฮมีเดียทีมอฮีอีกิโทปิดิวเฮตุนจงแคมราขัดอามังอินเฮอามังอินพามอเลเซกินเฮลักขัดเลสังสมกิดมันเฮอามังอินเฮฮิจงเฮประเทศนินลัมพีอากอนดิงอิตาสันนันอีที่อากอนเดียมที่จู by faith อีพีเล่มีเดียทีมอลุงไล่กันมีเดียทีมีแคมราฮีหูบุงไอโปยเกียไอโปยนังไอโปยเฮลูนินอโปโดอามังโกหุงกิเปโดอามังโกวินเฮป้าขันตัวนับบอลดาวเต้พาสน้องปันเล่ฮิตบังกเกลกเตละกองกันนักเกลสักระดับอภัยกตีเอสเอ็มเลียงกิโลเล่ากิโลน้ำเล่ากิโลน้ำเล่ากิโลนังไงเล่าอภัยบอลดิวฮาเลลูยาฮาเลลูยาอะเฮ้ยอภัยบอลดิวตัวจงลักซ้อมลุนดึงอาภัยมาเลยอีบอลเลยกิจายปะทินฮาวส์ยาชูไอ้เลยอภัยบอลเต้าอีบอลดิวอีบอลดิวฮีอาลัมปีพิมนันเตกตีเยเชนตุนจงตัวฮีบอร์ดออฟเดกันกิโลนายสเปเชียลโปรแกรมฮอเอางุมเตียงเล่โปรแกรมในเตชันฮิตาบังอาชูกิปามันนะดังกาสังอาเปซิดิงตีก็กิโลละหินแมนไซด์เตนนี่เว้ยโปรแกรมนี้ในตาวินโปรแกรมนี้ในสงวามาวันสังงาสังสมปีวินไอ้วังไอ้แคมรามันตั้มตาพาดไลฟ์โอเปอเรชั่นบอลลงเขาไอ้วังไอ้เฮียชนอัสจ่าเตหอนาเตหอกิปาไม่เบะกะติลเขาจีตาบังก็มาจานยองอภัยยองตียองน้ำเลยคิดติลเขาคิดตัดสัตโตดียาชูอีพิดามุเล่กุมกิมเซมลีเตียงเล่ทิลขัดบอลดีเว้แคมรามังจงทิลขัดบอลดีเว้จุดเตียงเล่อีพีบอลดีเว้มจงอีบอลดีเว้ประเทศมีแต่อีโลดีเว้อีชีพโลดีเว้ประเทศอาฮาวะฮาวเว้ฮาวซันอินมุนเกลโตเห็นหลังดิฉันบอลเห็นหลังหูมุลำกายหอนปันขินไล่หลังหูอินสตาวเตกิเตเล่ไกเทลมันเต้นกุมยามขัดอาสาวะทุกอย่างอาสาใจละเว้นหอนกุมนี่สงายสาใจดีเว้เอเมนนัตตาสันละวูกุมนี่สงายสาใจดีจ้ะไอ้เจ้าประเทศฮาวายจ้ะฮาวป้าประเทศไหนไปดีจ้ะไอ้วังอาจจะอามุนกิสุโลลายตัวลายเวตังโอกาลีไทยเจนจุนเจงเดี๋ยวหุ่นไก่ไก่ยังไงไอ้เปลือกกี่เปล่าไหมอีกไก่ดิวละลายกี่ไก่เดินลังอัปเกรดกี่บอลหันลังอีปีบอลเทมัมไอ้ละวายละจอนที่ตัวเล็กจอนหันลังสะดอกเตะกุมนี่ไอ้สัตย์ใจดิวกุมงาลุดไงโลกุมซ้อมลุดไงโลไอ้เจ้าประเทศฮาวายประเทศฮาวนะจูมีลุงสุงาอสุดเดงเล่ก็อีมาจากอเกนเทอิมลูไปจ้ะประเทศน่ะดึงอาจิกัดดอกนมเจ้าเสียไอ้วังประเทศอีลุงสุงาทูเสียงไอ้ยาจูฮิติจูหินอีปีเล่กี่ป่าวมินจะเตียงเล่โหนาลูมินแมนไซติเตนอันสัตลาคิลุนวูแมนแควร์ฮอนซง
tu ni la dinga la cho ten office kilowin praise and worship bodong mission team ho church office ka kilowin ka bolwin anum le zengin a he let us be warm lumu hite rula pathe ho lo diu ngai luna pathe no diu he rula pathe no hi dana pathe no kondak pon alam lo lovin ama bon apunam te diu cha kondak hin la aga se tikit ve tau cha nati ki diu cha ama kondak hin kai ngen se achen la sign pan tikit ve tau cha ihiti zewa iti we hin ihiti zewa iti da diu ham mi lama langa kona hallelujah prayer be na hu ichi ala phat ka nei ji lo ja ka chi ji lo chi anop cho danum lo so patheno ko nom so danum lo ai chu pam hitbana ba ti khat chu system khat chu na chu ai wanga system khat chun ki kan be set no ta freak ta patheno ho in jong ipungu ma pata get take ta tho del ngai lo pi nom ta kai de tao ai pung siong ken ma ka sa na la hin ai wa dikenon ei that de chen vin ha ka te pung ge le chi kai na la ka ti cho ha ka te ei ta bang zana i mu lo na tong ai lo wala thil bol ki dim set cho ma ho zana ma ta ta i ma ning ka ai mu thelo mo no wa ha ka te om da ka ti he na jokes apart it is in ipihile tuzing ka in ani ni ona ong kai pe de chun ibol gola akai lo in ani ni ong kai pe thone ji chun kaga ko do nomin school ball hiong le bakaina tong noma evangelist adinga assembly confirm in a ball nga lo ye chun evangelist paula li tuzing ka pana lungsetan ama sanglang hong to le chun ki pa mente please ngai lu na zala pu paulal ngola hong to chuteng le ngo mi hem ki ti ei le ki do ma ki bola isem hoya la pai bangute chuteng le aban kina pastor apan sunga ding a chu license sheet ki pi hin hi chun license sheet chulat ala do tawin pastor pan talun hizong le as a former pastor khat pastor Houbunga pastor anai sa khat hina pakai zala zana ipi nomun chuteng le pathin minin pulam sat amadong iko dawin hon kai se ama sanga ong to dingin pakai min katim please to apana evangelist Paula lain former pastor pulam sa dahin pathen hoin nang kai se le avela ko do kit ngai ta lo ding ge phalam le la states lam kai pathen na tong khat ka hi tin a hilangai nong zo ji dingu ti chu tunin kahin tem nominate aban kina sopi kailin thang mdiv an chaitan women society 10 sponsor bolwa mdiv an chaina hin Houbung mi ten jong ikipa pi no movin board of the kenin ajigelin a graduation chu ko na dong sei pe vi na ma ki che thei pon ana ki che hen lang la amuna chu congratulations ki bol dahin so pi kailen thang tunin ama hungdo hen lang Houbungin I het pe we bible sim khat hi nahi chumana jong mabana jong akitil ko be ama higher study ache nom di ham ahilo wala ministerial udam ama thu in tin patin aman cha jing beneding art beneding yan lang hilanga hongding do in tin longse ta in assistant pastor pun congratulatory gift khat hong pele ki pa please come
Chuchanpura Trinity College ama MD achai hin ikipa pive ko bangute ikita sotto diu alin zong aneu zong ikita sotto diu pathin na to na hi alin zong ompon aneu zong ompon e homo na chia ito the na chewa pakai sin ngan sin ai pe he ti chu gel do te sermon part ai laina intro in lain toy top now na sim diu he toy sermon lu diu hai tan chiga lut kin ma sang win tuni len khom e bol na dingo wa ite hin arrangement pai around in bol da ta hitin adi chu len khom hi hoin wang chu kai te nga hin len khom hi athanom lo zong ami athanom zong amin anom chan hungin tin anom lo zong kho de pon da na hi pon ong kham khamin hilanga hi lai to wa langai lam kon la lam kai diu chuteng le pa te ho ka til kho ki nomin tha nomin good friday ni achun camper so pa te kema pang ho chu ama ho le mo amoi lam kai sa abol thei sa yi wa chu mo an jingol sa tu ya pathin an he nu le katik amo ki vai sa yeng we katik thanop dan chu a hi le pena chu amon ki vai sa wa hon khere len khom khanang chamon ki gon ki nu wa le khom khana chu ke ka sei banga free ta pathin ko we ong pa te ho chu ka gel do pa chu meeting ka ko le ong kham chu angun men society chairman pu chu ka ko la fon la pon secretary pu ka ko la men ka ko lu nin phang mo chu ko lun office kon ka to win ana sa thei le jeng win to ki ho le mo win Houbung ki man cha ding dan paten pan ala ding dan ka ki win ai le athau nom so kejin idamule tu iche passion week good friday resurrection day hi ong ki chai le aveng venga program yungchan di oi ta hiche aveng venga program yungchan masang wa hi pate camper so hin ama ho turn hi hapta ka na ki chayam haptani a ki chayam hapthuma ki chang ama hi in pe di we ama zong novin athau nom le jeng ode pathen thang bau te amen amen di tawong amen April tarik som lo ku teng le solal hungding kabo sa du no lo chat but lo he kate April 19 le Sunday sing ka ni la hungde ama hon kondak hian lang la sa hian lang taun lang bible chang jong le mon panan la diu thau nom so kejin he jon ama ho kon sena ka bo le hin ya chu hapta ka na chiam hapni hapta chu ai lo wale ang ki chai teng le ai he nin pekin wo de le pe ki diwe chu da nam poi chu he ngai lu na zala chu ikitho khom du ikir sa to diu mi khat chu laziness is the devil's workshop kiti chom taset kiti hi satan workshop satan na to namun chu ya chu mi chamo teng le bol ma hin bol ya su body hey kei achingol sa thei kai poi next sunday ala sading ki chu na segolam ti long segolam ga ding te mau segolam khodamau mi pi ga ve au hallelujah no zo se lung hang win lang phun jong le chun ama ki sem phat le kei pathen ka thang vai ne ya chu vanoi le se izat chimu hen lang thagau mim kharin raun ko acha na li pachu mak thang sakai ga ding au thang sakai praise the lord khot ba tai pa mai ya chu ka chou ji pastor pamila edin do satan ki achingol sa thei kai pui ti ngai chu ni khana good friday ni achu testimony ka sei uchala wa no dance testimony ki go lo piu ki go lo bu am ken am ko ma ka sei pe lo ken ong gel ma sat lo ka sei banga pathen ho hi samlat ta au de ka ti banga ki got lo na alami pi ken ko na chu holim na kai ne ya khan se ya to hi
hiche hin ama hin ka kipana ko lim de he ka se de ti ka ti la ka te phana chu silam ko do in chateng le kambing thang boy pu thang boy ga dingo hallelujah hey ga dingo hey khobang te hey ama hin kipa me drug addict ka hi na a ni khat la ka chate iti ka kahil dam tunong ka ki o mo ati a pathina confess abola mi pila a holum nei chu kalung thima chun ka ki pa le ka thirong lon ka pathen ka thang vai nei chi chui bau chu lai tu pi ta ngei ta tan sei hitin la ngei ta sa hitin ho in tu pi ta sa hitin thaga hu do lo la ya pa chu ma thaga mang tai hu do chu number 1 mangkyang adingo mangkyang kai mangkyang yes bang te pa mi ama ho tu mi sego lam to mangkyang to thang boy ama ho tu mi ka ko le mangkyang chu ain khwa mi la ki ti holim khalo ain holim mala ikimu to le pa ho ji lo ain chini a chu pa ho ai ki dang mong hi cho sei chao tin chen long len tu ni pathena do thing set tai i tu pi yong sei ngai ta lo khen tao te kidel long len kho po izat phun no len kho ka cha po ke kho ka sa lo ke ya chu hagawin na to nom chu ai wang hon to sa ji lo tham khat akichi sa dan hezep ho hin na to sa ji lo hung kichi sa dan hin khoi lu ji ho hin hagaw na tin ji hey hagawin na to nom chu lawai hal na hung lo this hal na kipana ki khelna pathenin vai hom this pathenin vai hom sad here too behold atisena behold revelation I stand at the door and knock wow Vevin kema kot khabula ka dingin kot ka kiwe dit the Holy Spirit is knocking the door sagaw tegen kot akiwit and if any man opens the door atichu ko hile kot hongachun atichu if any man opens the door ko hile kot hongachun atichu ipigi say naam sagaw thing pathin hi Emmanuel pathin umzi ihot phatsya yum ihot umich umjing ai wanga chu kot ihot lo je wa chu isunga lut ji lo if any man opens the door ko hile kot hongachu I will come and sup with him dine with him kang lo ding kay man zan anzan kane khom pi ding hi atit zan anzan pakai zan anzan I will sup atit zan anzan kane khom pi de hi atit pakai ji sun asai ji ho to ama akipe do ding kon ni la zan anzan anane khom wa take this is my body take in remembrance of me kema ne het jine dingon hichakata sa gel do ne chang lai nevi kadisan ni do nun kadisan geima katho gen thena na gel do din do nun atis ya chu hitabang chu kristai parts ya ehoto ne khom ding le don khom dinga sagau theng bothen khom pathen nang le ke to ne khom dinga don khom dinga good sizing in hon itin jiu hi nang le ke iwang se hi tunin pathen ho khom kiti church kiti to Christian life kiti hi I would like to zat din ka khen no me ke ka Christian life chu ka ina taw na kamana hin ko theng kamana pathen ka ho wa cheteng le ka ji ka cha ta pathen ka ho the church Houbung kiti kiloi khom na khong che a kan ong uma chuteng le pathin tu ki sei ong nop lova la ki sa ong nop lo teng le ka Christian life I affect ato kha on the other hand lang khana Houbung pathin tu sei la ki sa no mu chu halachu anoma no pathin se bang pathin aman cha hallelujah kati ki sen do teng le ke man ka individual life chu Christian life kaman kitlo ho na bo to Christian ka hi ka po do teng le ke ma di den khu kaman khat sei set khat dem na ka koi lut kala do ka hi
ka koi do ahi lo ale hin kho malang pha kaman hi chiong chu di ki lo ai it's Christian life Christian hin kho kiti khatna changwal hin kho Christian hin kho atupi in ani na Houbung tilai khom na hi atupi amani hung che tu ai ong che to teng le ipathen ho no ma hi amani ong che to teng le Houbung jong ong hala lam ka ong hala lam ka ong ki to va ong ki to khom va che la song hal ta ji ko ong sa khom va pathen tu sim ho jong ta ong hala ong nop teng ong nop na khu to eman pathen eima changwala kinai na pa ong ki mat teng le thagau wan sata ma chal ben ine hi ti isu men laudim I changwal I changwal in Christian khojong thupi ho in church life jong thupi hi ti jen tin ton thupi alu taw tin tu jen ka thupi sei diu he ai le a bible chang ka sim ji in khatwe we le pastor kapan lai chon hi che tung chang thu hi atopang in wang ka sei khapun hi che kain sim dojin kilnan ka nei ji in aba atopic mong a gelong ka gel khapon simlong ka sim do khapon ni sei na dong ka za khapon tu chungin pathin ke dang ta ap u hi che topic tha be hi isei diwai ipi ham Jesus resurrection exchanged with corruption Jesu Thodohna Thutah hi Nehguh Toh Kilheng na hi wow Jesu Thodohna hi Nehguh Toh Kilheng na hi ipi ki sei na ham azoin sobitenin chiching lo hoinun bible chan simonin Jesu Thodohna tu mai bung som ne lagi chang khat na pana chang tum sol cha le khabu an simonin ne hi chu even a hi le hi chu kasim lo da hin tun ka attack sai pon hi chu si even a hi le changli na chen and the gods shook for fear of him and became like that man wow but the angel answered and said to the woman do not be afraid for I know that you seek Jesus who was crucified he is not here for he is risen as he said come see the place where the Lord lay and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead and indeed he is going before you into Galilee there you will see him behold I have told you so they went out quickly from the tomb with fear and great joy and ran to bring his disciples word zinka mata Mary Magdalene Mary thana chi hona chu ahile hicha chu than hu chu na kyong ta chu ahile hicha guard ho khung sepai ho security ho they shook for fear of him and became like that man kithingu va athibanga kitchayong wa ibije ne ma ochu ni Jesu chu anggu do lo na dinga ba Jesu anatu say sa I will be resurrected after 3 days and 3 nights ne thum jan tum zowa kathodo kidi athi hi amoin alungwa agel chu hi chun Jesu hi athodo kiding hi azole ama athodo hi ama na sei hi a fellow na dingin a sei zi hon gumange winte tina hi God ho hin anga chu God ho hin anga hi koi ham amoin anga wa hi pon ho lam kai ho nang ho tabang tyo tabang dan tu choi ho hin inga ho lam kai ho elders priests high priests Sadducees on anga sa what anga sa Rom lam kai ho Rom spai ho hilo pich hechi anga sa pango hi tu la ya dinga ho lam kai ho deacon ho reverend pu pastor pu evangelist pu ho lam kai ho hin anga sa hai la changa sa chu hai le angu do lo la mu lo ai ma song kitang do
ran toi phano wa chu kichaval ta chu kichaval wa kitang lujek ta chu pakai hecha chu vantilin kichahi Jesu chu he is risen Thodohna Thutah chỉ để tiêu pa sei po tin idam la sei di wa hi ale athodo chu I had thoughts amu uchu tuahi while such a great joyful phenomenon occurred chutabanga til kidang kipana lopita til so chun another reality of truth til khat chum khat chang som ni le chang som la khat nai su chang som la khat nai. Now while they were going, behold, some of the guard came into the city and reported to the chief priest all the things that had happened. Chief priest chu Houbung adang reverend pu senior pastor pu hi mai takes kay tabang ho chun ho lam kai ho chun. But I thank God I am not such tabang chu kai poi patien katang wai ne amon hit amao ko ma chu report ang bola til so chu hit guard sentry security ho chun til so Jesu Thodohna Thutah chu asei tau chu what had happened till so ho chu asayuta chu till so amu chu asay chu. When they had assembled with the elders and consulted together, wow, hedi chu namo chu ki ko kham dan Houbung upa ho diken ho lam kai ho women society lam kai ho TBAI lam kai ho MPC lam kai ho men society lam kai ho hong kyo khom ta ve ti chu hong kyo khom ta ve. Then along Timbachun they decided to give a large sum of money to the soldiers. Se pai ho chu hite zan khowa ke ya nga guard sentry apang security ho chu sumtam ta peding in aki ho khom ta ve na he Bible na say hey Matthew bung som ni lagi chang som lakhat chang som lani saying asay taw tell them ama homi ho kama says his disciples came at night and stole him away while we slept zana kay bun mang kawe asay zuite ahongun Jesu long so agumang tawe tin session he's danga he's a large sum of money so yat diba large sum of money to large sum of money to yat diba ha it's a large sum of money to crores and crores and crores it is all to la dinga apewa ahile bitam. Let's see their response. Adon bunu chuga ve hote amodon bunu chuga ve hote. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure. Vai hom pa governor pa tua za honglu na hitabang Nehguh chagu aki bolei ti thu elwa theloi ahong so ale don't worry lungkam mi bin we will appease him kion ama chu kalung thlai sa diu hit ama chu kalung thlai sa diu kazo diu hi dikeno impote ai mu ve pathen thu gil ta se khari bonjan ding so keu tai bonjan ding tai hallelujah hallelujah hi hallelujah 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 tau te hey pathen thui phat bi biak se ya na chi kumlung kya ka se ki lor ta pada cha ngai tau I mu he ai le ya chu hey he thui complain au nga hi le ke hon thu nei vai homo ka su lung dam diu ka zo tho di atis ha 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 adon but now chu chang som langa so they took the money he didn't sum cha kila un
and did as they were instructed. Aki say bit banguchun. Na, hey, says yon. Aki banguchu atiwit. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Tu nagejin Judami telai tu aki say jinge ati. Hea tu Judami ten namachu Jesu tu asan telo. But he came unto his own. John bung khat chang som lakhat kapen tha na Bible chang akati pate camper so. Kapen tha na Bible chang. John bung khat chang ko apna chang som lakhat kapen tha na kakhet chen my assurance of salvation. Hui na ti kitek na ken. Hitsuka say panamo jong alungo khang. He came unto his own. Amita dinga ngod. Judamite ahong dinga honga ewa judamiten asan no way. But koi hile amata santan asangzo setu. He gave them the power to become the sons and daughters of God. Patin chanu patin chapa hitine dingin thane na chu apin he chachun keyong kazaveda hakila hatuna assurance of salvation. Ton sona ding dinga detta Krista hu hingna chu kani aita ki ka testimony kasi. Tuni jangin judamiten hangponga akala individual in asang umjong anama chun zamiten Jesu chu asan lo wai. Kasabite ho. The truth of Jesus' resurrection. Jesu Thokina Thutah chu. Corruption to kisela chu. Ahela chu alset ni chu. Hilaya hi ni seidus. Khadna hi holam kai ho. Holam kai ho seidus. Holam kai ho chief priests. Wow chief priests. Yo Lord chief priest you so. Yo reverend Lord chief priest you so. Elders. Elders deacon also. Houbung upa also. Hit ho hi. Amo pamo masapenich. Amo context I want to know if I'm pove patin thang vai num hen padang pat lo diwa hi sorry padang pat mo lo diwa hi if I'm povin padang pat mo lo diwa hi I want hi hi to the extort ball to the help pale go hi koya ki panaham the so called the chief priest and the high priest and the elders holam kai keti ho ako nahi patin to the help Tonin Motbung Houbung miten wang patin long sedim I help pel povin I wangin help pel povitin I help pel Houbung lam kai tam is society wa halage sagau theng hungo a khago a Houbung lam kai tam ta umahichu social leaders tam ta umahichu church God allowed in social life God chilut kin hita ngai so kai seven. What is the church? And what is the society? The civil society. What are the differences? Tunin tuto lenta kanay no me. Hichalai crop bolovin lang parachan viral sa tao. Media team hon. Church EPA, MYC EPA, Hausa EPA, Church EPA, Kotu EPA, KSO EPA, TSA EPA. Church EPA, Women Wing EPA, EBG EPA. They are of different entities, but they are also the same. Entities ama aminu akiva hom now zat som ava kibang to it ibija kibang aham church ahungo to Christian my shalom kong Christian household on Christian my TSA on Christian a bunch of Christians a Christian he now to how in says I podo god zewa he how in about Christian katiding organization to my eating Christian bang mangdi. But then long sena till asodung ya kalensus to 23 kuma April May tarik li akalen so ha chu
ke so lam ka hall so ai chi iloi gol khet pi ke se ya chu ka hall so ka hall in tin ipidanga ai chi he thu hi mi lo ho to at some makai noya he che peace le na bol la ipra tu na e ho bo hi me le to e ho bo ta ki bol ham ti se tinga ka che cho ka po na ji a chu ka kin lang lo cho ka holding a ko che le e ko lu na ba to ai core committee sem du nang finance ana pan de ti ve ta finance ana pan de ti ta cho core committee adinga finance adinga ipan sa ta cho kyong khanop ta hey sum lo hung tam da hin reven puchin sa di he diu cho ai wa sum lo ai sum ka ki raise tu a kare ka thum no nei pe ki le ke sum ka ki pu do ai le ong ki chain ai le iri chun tiso wo chun ong ki chain ai le ibid tam phaya dong ko tas ko tu peng lo lai pe chu core committee ki tis core committee a ki tin it's a core committee na chu khicha chu ke chu mi pi ha cha ding a ka ji gel chu reverend khat ke ji a chu Nehguh cha gu ding a ka lu lo pi chu ke ka zo se ding a ka lu lo pi chu ngai lu da tong nga nama ding a nam ka hu chu pathin na ka toi ka ti chu pe na chu mod mo long tam tan he we ma nam pi na he de a he lo til chu ma hi a kho poi ai wang pathin na he ka chia ka hu do hon long he we cái mi lu ho long kai poi pathian na tong a ka ki hu zia chu ka pan pana chu lung lut ta ka pan Christian te chu i pia lu jong le chu na Christian in chu pudo le chu ni site you nom dich ha chu ai le ta chu phaya cheding gari podo ding ti koi ma nom ta lo pi chu ei pinem chan thau podo ding hi yon gari podo di hui ka sap ta ke gari ka koi to e ka ti ka gari thum len tola kangas ka gari ke ang ka tai to mi hum to dem set len to gari gen ka ki tol kit gari ka ki tol ka jinu chu ki thing li a pa the no se na che pe na chu hung savum la va lo lai pi ai ma ti ja ka che ni thum ka che achai na ka che na chu first MR second MR ka che second MR ka che ya mi do hon na da hen lang ai wa jong mi tilpha bo den ade den in sumi te diu so na mod bo ne ve da the wang wa hi mod bo ko hol ma sat so he ve ta mang milen ko dong la chun bo na het so ke mang milen khun siu pu e sa ta mai mi mod bo ngai so pyo so na thằng boy cái chapa nên pui do tay đi ai chu ik pui do ni ai ding wang a chu i pe ham i ge ya la ban ji chu ya chu ai la ka lu na hi lam kai pu hi che commander pa chu me thai pa chu ka ki zol pi ai la he ta chu khong chou pi ta chu ala ta chu ai la ka thu la ta chu chou pha na hi mi ho chu hung ding am ta gari dim set car jeep ateng le bike gari dim je mi kha dunga oi pu gari yong khan ki pu do dio hin eiza da ve lung se tan I te gari ka da ha da ati to commander pa ko ma sia oza ama hong do nga lo wa hi le gari yong hong lo le the lo de ka ti a le hi the lo de zani la ta dong chu a zani la chu ale ni la le ta hau khulet no se ma hin bulu chu gari ang chu je thil so an ka ti za ve ka bolo dio chu measure pu ka ko kina measure pu ko ma sir thil so men chin so iti thil na bol hang ka ta ama ko ma ka sia okay we'll take care mantri pu ki khel do bola ban kon pu do ta be pe na chu measure pu do kyo sa measure pu na sei pha na chu he che commander pa chu okay no hoi dai ordin hoi lo zro ti khong ki la gari dim se khong pu do chu pathen thang wen hallelujah ka ki sei phat go dai pon pathen na to ki ti CSO along pathen na to ma lo pi chu ibam no Nehguh ding loi cha gu ding loi anom si dinga lam kai na pan ha cái to nó dấu sẽ lung lút ta các cái pis lung lút ta các cái pis tua rằng Houbung anh ấy pan sang alo le
abon cha kapolo wanga assistant pan insung kin ho ai lo wa ai le kin ho izat tam zo man agu ne Houbunga kiwai hom na administration chuteng le meeting chuteng le hon kai hoi kapo hitse se kapo wanga hi ka ki chol lo chu tunia ko le ka dam mo je yong te le Houbunga ki man cha ji awanga pathian ka thang bai ne tuilu ni khwa ka dam mo pum puma pathian ko ma ka tawa ka ji nun bolta pathian dam sa tia kalut sa ima cha ka ti lo pi ima azanam ka ti lo ala good friday ni kong dam mo ta ni lang kong kai thei pon ai wang pathian na ka to ja ka thi jong thi ka ti chicken society ane pon kita tan pok tao ya chu christian te chu Houbunga pangjong le hoi lai pangjong I christian now ji bo do hi ji a chu ya let us come back to the topic ito pa lu kita ha chu ai le church elders priests ho chu ko hoi ta ati ai le ho langa ati le kyo ho lam kai ho chu tiang le kilo khom la ati le president ho secretary ho nei ut simang pa chang ho ni ut house ho ni ut in people mi pi hin dang cha uma tilpha adeya kot ahon noma ai wanga lamkan ko di kha teng mi pi chat thilo etang nama dinga sumyat ito daw taong ai wanga sumchu hoilanga lu nam ache na ding dolin che han lang akiman na ding dolin mang kimang hen lang hile tunia hi itu mo es ewang chole suma ki thad do lo pon ai wangin ipam again ti ho idp a cheng ho zo achan ding dol ki chan sa hen lang amuding dol ki mu sa hen lang chuteng le hi choding a ching zanga ka to e sa kiti ho chu hi choding a chun lu chet hen lang hi le society jong ho in jong iza ka I khan to hi lu ta lo pi Houbunga aki che mi mchiu chu ya chu nagel da hai wen audit hi internal audit ki bol chai da katis auditor lut masanga tu changa pa ta kem chung chang thua audit di bol diu tu ge ya hi hunglu lo lai hunglu din ka ta sa ni hunglu de ki go ai pa ta kem ki sumang izat ham internal audit ki bol chai ding auditor ho chu amina auditory sa woman side di hola internet ki side BYF ki side he chu pathena leise chunga ka sei chu khatwei money and church Houbung le sum kana sei ne jing ka chu tu jing ka mitam ta nang kai wen neo chor ka sei lang sumai hu hing na ki mu theya sungai thi ne nong ki mu thei chu achai na chu pathena ai tho to chu ai wanga chu operation ke bol ding ka jo sumne nei lo ja operation ke bol na thi chula laksom ki lu na danga kidney la do laksom nei lo na thi ta chula laksom in hu hing chu ama pathirin na dam sa ai pathin dam sa nga lampi chu umai chu tu chunga yong campers kema speaker ong paisa pe chula sumpida la ba del hung ta he ve taw ai chu gen thei chu sumbeya pathena ki tong thelo pichu sumbeya pathena ki tong thelo pichu sumbeya khan to nam thelo pichu aiwa sumjiang ki thi thei ki kin thei ki pegel thei ki bungen thei heji a chu heta ma chu ima ho ito nawa holam kai ho mi oin komite o jong khan to na ka dei chu in people la se ma pa khan to na pol wal kyo chu ka changwa khan to da khusung khang to lo de chele ke omega ka khan to wa nga chu khusung khan to de ka dei sala omega city ka so de chu kum nga sunga to kum thbo ka del ta chu omega city jong le Motbung city de ka dei sala ya chu in people la se ma to komiten ho house on ep development plan le diwam
ta sa thagawa people da agon ngai chula ya chu khomi ten akitho khom ngai chula Houbung alongi Houbung mi te ohin pathena no mu thunom ta hondim sesana kai no mu chu praise and worship long chu hal tai bol lawa leng de du aisa yo ki lo aisa la chola la sa ngai no me amol sa ngai du ati te chula ila tu bi sei pa long chun dau ve win ni mu so so en seng kating ai lo wa le pathen tu ti sei da lang koi khang to do ya chu mi pi chun tilpha ade ai wa lam kai khuna ya chu lam kai ho hin sumne gu bol to sumne gu bol wa hey amo hin suma ape gu to ai le he cha pa ni pe siam okay akila thalom da akila ta chu ya ota bang no mo na siun ke to nga ding kate ke lang kakila di chu na non nakila de telan mind ball ke ke sing kate kakila ta chu sum che kila he ai thodo bu chu asai jon achu ma chu kati ta chu hitabang chu tam ta ma ya chu sumam paule kho kisal ipokena phatchom pi paule zo se yong kho kisal iphatchom pi de le zo se yong phatcho kho kisal lo adi la di da la hai the truth of Christ's resurrection exchanged with corruption Jesu Christa lopita Thodohna chu corruption to agi heluwe however ahi wangin tunin hite thutta muhozo se so ta thei dinga pathenin hite hu ina lampi egon pevin tunin nang la kai chu I ho pa do Jesu Christai tuni Easter Sunday lo bichu tuni resurrection day Easter Sunday su se lang sawa de hin Easter kiti hi pagana ko na hong do hin sei da witin here tuni Easter Sunday hi nahi mi jo sen van noise in het Easter Sunday van noise in het Muslim on jong het hey Hindu on jong het Muslim on jong het ai lo wai le ho atheist on jong het international worldwide na recognized Easter Sundays but nobody knows only a few knows resurrection day wow anal tave agil tave vanoi mi dau sen Easter Sunday het Easter chu atui ni ko atui ki hom ve tau atui ki fe tai sen they don't know that Jesus resurrected Jesu thodo kine ti hello piu chu but today we call not as it's a Sunday but we call it as a resurrection day hallelujah pathen thangwai no men amen tuni Jesu nang lagi dengan thodo ni ko chu banner kanata haiwa board of Deacon hon ai chu good Friday zani masanya chu Deacon khanin tu chung ai banner pride ta lowa intia meetinga po do le ke kana che ta pon kadam lo je chen ana po do le bol da ngal taw te ana ti u chen ai pham aki bol da ngal ta ga kanang resurrection day ga tila ka thanom chu sala hira resurrection day kitila ka thanom chu resurrection day oh tunin mi tam ten sumlapai Nehguh in adilo bol gohen lang Nehguh in aman kisan lut gozong le dunia nang la kain it's a resurrection day Jesu to Kilheng nang la kain itak sana muwang imupoy ay wang ni khat le mu dinga hi the man Christ Jesus Timothy le khabua kidang da there is a mediator between God and man who is the man Christ Jesus. Khat yong kana sei ta chu. Pathen ta chika palai ding mi khat au me ma chu kham te le mi him Jesu etis. Today we have the man Christ Jesus.
whom we will see him face to face one day. The resurrected Savior, the resurrected man, Jesus Christ, the Lord Almighty. Mihem, paten mi maung peng, tugyang mihim hinalay, the man Christ Jesus. Anating nga kisudolong imudiw, ahin na zaw se, Jesu mihem chu vana ikimuto diw at hodo pa hi. Hallelujah, patin tangway na. No, ole nata asalon tip bebu yung gawin. No man can see God atichu. Koi matan pathe na muthai poi atichu. No man can see God. Pathe koi matan pathe na muthai poi. Koi matan pathe na muthai lo zi achu. Pathe chu lo pi kidang mosiong pathe to ki mutu adar ki thingye achu. No man can see God. Hi achu. God came in the form of man. Mihim lima hunga. Mem hina ahunga, mem hina 100% zakhat mihem, zakhat mihem, zakhat pathe. Hiatu ehon ikimoto pidiu hu Jesu pathe mihem. Athodo pa chito ikimoto diu hitai. Hijesin athodo pa Jesu mihem chapa mihem athodo pa ikimoto kimoto ding te chu tonin. Hin ko itiman diu hita nilha teng le miss you golden chance Jesu athodo ta le. What is resurrection to you? Jesu thodo na chu nanga dinga ipiham tin tha le ise diu tonin nehguh a hichimi pan large samapuni sumtam ta to Jesu amit ta amu vantilin ogina asepe ahead khan akyawa mu pa mu ho hiche God ho chu hiche sipai ho chu amit ta mu cho Jesu atho chu ahead tau cho amu ge gu wa chu sum akila phan wa chu hiche amu chu ahipoi ti thing up chahi vai chu thodi thupa pathen lopin na namu ge agwa zuma sana che teng lai bidanga da lung tu tau to am ke ma na zawa pathen ho na kai zuwa pathen thu gil pathen thu lopin zawa ibidanga leisen nop sanan na chi phanu wa chu his to na ki thanu ham mi pa khat ni a mi nu khat ni a cha te ki ngai na nahi chale chapa nahi a chanu ni a mi nu mi pa kinem na nahi chale ipidinga nop sa na to hin khodi nu la pa se ngai da ki set khom nai let no ha ipidinga nop sa na to chang ngay lu na sun da ki no ha ji ngay lu na ki no ha chi ji a chu ka sai chu mi khat pa go ma chu so pi pathen long ti da to na mu kha lo pathen chu ka mu kha lo pathen na so tan te na ji na ngay lu lo ham ka ti namu pa na ji nu na ji pa na ngay lu the lawa pathen tin lang hop som pe lang hoin kai zo na zo na se ai ka ti hi je chun na zinu na ngai lut le na zinu zalin na zdon nga tan na chon se na thil pholo da san ka ti chu banga chu nu mei jong tu banga zo nam tau chu azi pam ge go azi pa da ha pasal dang to hin kho mangu zo ta chu na cha na ngai lut lo pasalin zo na cha na zina cái tu ni cái gì cái cha đang cái hình bầu chỗ cái gì cái cha cái pa phật lệ cái pa ngài chỗ nó trong tí nhiêu chỗ then cái tiếng chỗ lệ imina imu thei ikon ai tham thei izi icha chu ingai lu thei teng lệ pathian ka ngai lu itele ta san thei ta na han namu khalo pathian ka ngai lu ni ti ba na si
นักกาสาจูเลสัยคนนกตาน้ำมันเทน่าอะไรจูปะเทนินโตเจ็บตัวนินก็โซบิเตฮอสุมละไปโตอากิเสตตาเอฮอนจงอาบังอินลำกายฮอนสุมุนาฮอนสุมละไปโตอากิเสตโนเวนอาบังสุมุนาคิมฮิจงเละนุบสานามุโตอากิเสตตาเวนอาบังอินโซลนาโตอากิเสตตาเวนอาบังอินทิลขัดเนี้ยชาดิจงเละกามูเบดิงะกาพัดโจมเบดิงะ personal benefit ดิงะอากิเสตตาเวตัวนี้เยซูทอดอันนี้คุยอัทอดช่วยให้สุขแก่จูเวไอ้วางอัทอดฮิอิเจปีว่าทุดีไอเจปีดิวอินปีดิวอัตุปีตัวนี้กิตาดินโคมังหิเต resurrection day เยซูนั่งเล็กดิงะหูหิงปูนั่งเล็กดิงะหุงทอดป้าอัทอดป้าเยซูฮิทังว่าอุตินอามาดิงะกิเปวิตินอิเตกิเปดิวฮัมเยซูจูอัทอดตาเลอีทีนโคกำมันหนึ่งฮัมอิหลาเตียงเละกิมุตุตาหุเตปะเทนินปะเทบุเห็นลังตาวน่ะจอมจำเอาไว้เตอปกายตูจิงการโซกำมันสพอนโดสาฮีเฮปานังมันลุงเซตาอินนสวดิงองอากิติลโคเบนเลอามาซาลเบนอภัตโจมนะฮีเห็นลังอังไงโซเสียดิงองปกายอากิพัดโจมนั่นแหละอากิติลคนเบสเอดิ้งนกคนนักของตาวินัยวันโดยเลยเสร็จปุ๊บเป็นเอสสันเดียเออามา resurrection กิติเฮตายก็ตาสันโลเฮ็ดจงเฮ็ดโล resurrection day Easter กิติจูอันนี้นูเวอเฮเวอเฮวังเยซูอัทโดมองเอติอาสังโลไลตัมตาเอาเมตุนินฮบุมิเตฮอองกายฮอจงเห็นฮิตบังดินมุนจูกามุขาวาเลตุนเฮเจทุดีนะทุโลปีเยซูนังมานะทอดคิดในกะเฮเกกูนังมาไงลุนะกะเฮเกกูวะนะพัดนอกเฮเกกูวะนังมานะโลปีนอกมูเกกูวะไอ้วังเลเสนุบสานโตกังกิเลดิวฮิเฮเจGod ฮอบังอ่ะเสไปฮอบังอ่ะสุมละไปโตกิเลงบังอ่ะคงฮิขาดิวฮิปะกายจอดิงอ่ะอนันตุนินลำกายฮอซงkita hin kho kaman bewa hin kho di ka chewa chutiang le pakai mi pi te hon jong hin kho di kana sagawi nangman kalungwa kot non hi kot nakiwi ka honuwa kalut sawa nama to ke pol khom jing thene de nei pan pi ta ven sun deng le nangma wa chala sa khom the jan ka sa khom di ni la teng le nangma thu a khong ki man cha khom ki diwa hin nilum ga je nei pu je bel tu ni ni kho he che resurrection day a hi hepa koi tam khanin hui na mu thei ding ron along sunga thu sejin lang hui na mu sa hi a hui na mu sa nang ma lung de a chon lo jong le nama lung de chon be jing ni ding nang man phathi bu tan jesu christamen kong ta bin hi amen